jotono khulumkha tini 22 tarik Oktober 2020 IPFT Center Leader जों 6 jona Tripurani faikha tete Khoroksni Chini taku Ashok Deborma Advocate bojono join khaikha Chini dolo tongo ang tongo tei Chini MLA Direndra Deborma Chini Mongol Deborma AGS tei Chini Jiten Deborma AGS Mintu Deborma Chini Advocate tei Chini Youth Leader Prakash Deborma जों 7 jona tini puila sigang जों Home Secretary North Block जों thangka tei Home Secretary bai जों Malaikha thangai Home Secretary जों memorana yafaka tei bai जों आधा घन्टा hai जों bai kok salaika ti North Block go chini Home Secretary balai khana tentative ba khanaka bo kaham ke kok khanaka tei जों morosaka je Tripura o policy जों sai khanaka tei chini memorandum yafagai जों बराबर साका जों situation बाध्य खालायो जोंनो the situation compel us जों tabok ADC area no schedule area no statehood जों माछानखा टांबाय हंके जों साका चिन Tripura राज्य को जों 1984 जों schedule मामानि आबा कोनो change development या आबांग जों ओ ADC area no जों statehood खालिनि जों 2009 होइते जों पार्टी IPFT जों लागा